umvuzo ingakho kufanele ukuthi kuthiwe ke nana kube nendle engavulwa manje abantu abasayifundi izindle engavulwa abasafuni kuba nesindle engavulwa ngoba kuthiwa sebenento ethile ekhaya kwakwenzelwe lokho lokuthi kube nendle engavulwa ukuthi bangathinti bangadli ngisho ikhekhe ngisho uswidi walapha bangawuthinti abantwana balakhaya ngoba bawuphenduka imhlatshelo yabo nqabi imizi eneyigwini ifica zonke ingane zakhona zidla ama-drugs suke kukhona abayithindile wrong nemoto kuthiwa ithintwa ubaba kuphela lesihlala kuhlala ngena ubaba kuphela le 4x idimile idumiswa yena kuphela aphume ngisho umama lekhaya kayigibele umfana la ekhaya ayithathi umuntu athi ubaba ngesizwe ngaye ungena kule moto ubaba uhlala namadoda athile la mehamba indlela zakhe umfana usedla ama-drugs sekuthiwa mina enyanga ngelapha ngizolaphani ngoba umuntu wephula umthetho. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya igama ngumzothule ngwakashembe isibongo mavuvuka njengete ngabani isamba nesamba umngosi ngalala makedo lala bavoza nokho nje isikhundla uthi mawuvimba ngala uthi usungale ngumkhovu oyiphayo umadakeni oyishasa ngicela ngiyabingelela le nethezeka TV gama lohlelo phila kanjani uyazi ke mbuke lapha ekhaya siyahamba sihambele nabalaphi bendabuko uma uhlabe ikhwela sifika qathatha la ukhona sila eKongo kwasakha ngenkani iKongo leyo ngoba abantu bakhona emlandweni bakha ngenkani kunjalo ke sesifikile sekuDR Lukhele DR angikubingelele siyabingelela Mzothule Shembe inethezeka TV show njalo yebo show sibingelela bonke ababukeli emakhaya balandeli abathandi bohlelo lwesintu kodwa emkhulu siyaphila ayi kulungile dokotela into esiyibonga kakhulu sekutheneni ukuthi siyawubona umsebenzi uyaqhubeka nalapha ku Facebook kade sibona kakhulukazi ekutheneni ukuthi uyangena ku live abantu uyabakhumbuzisisa so qala la ekutheneni ukuthi kuhackwe inamba yakho okwamanje ukuze abantu bazi ukuthi laba basey'inkundleni zokuxhumana bebevele bekulandela inamba yakho ihackiwe. Inamba yami ihackiwe Shembe Mzothule ihackiwe inamba la ekhaya sisalwa ke ukuthi MTN asisize usilindisa u24 hours abangapheli so lo silinde bona ke labo 24 hours abangapheli ngiqwayisile ku TikTok ngaqwayisa epageini le DR Lukhele 27 ipage nje la ngihlala khona update abantu izinto engizenzako ukuthi ngophi ngenzani ngasikhathini umsebenzi ume kanjani abahlolelwako sibahlolela nini njalo ngibaqwayisile kakhulu abantu ukuthi bapasophe lesi sigebengu esizenza mina ngoba siyayibamba le phone sibukhisa abantu sibafakisa imali abantu ukuthi kunezinto abazoyithola nje baphatha mhlapha abantu so abantu bayaxwayiswa kakhulu ukuthi sekukhona inamba ezintsha engibambe kuzo okungenzeka ngibambe kuzo for good okungenzeka ngibambe kuzo mase kwenzekile yalunga leya namba ngizobe sengibuya futhi ngiba update. Ngizwe kahle dokotela ukhuluma ngokuthi uyaba-update abantu ngemsebenzi oyenzayo udokotela uLukhele siyamazi ekutheni ukuthi ungemalapho endabuko njengo-DR Lukhele ake singene la ekutheni ukuthi umuntu oqala ukukubona njengamanje mawungathi udokotela wenzani uyelapha melapha ulapha kandlelani into engayithanda ukisho kubantu engaziwa ngayo nengikhuliswe ngayo nabazali bami abayiyona nabafowethu abadala kunami abayiyo nabezimva kwami bayiyona nengifisa abantwana bami bahlale kuyo mina ngumthandazi so ngoba kamakhambi ngiyawazi ubunyanga into kababa ongizalayo so ubaba kusikhulise ngakho lokho impilo yasekhaya kwaLukhele bese kuthi empilweni sikabantwana besithunywa ngoba kufuna masikhuluma nabantu singenzi ubunyanga sengathi into eyinkolelo nasemphakathini siubunyanga nasesontweni sikufuna abantu basabe nokubingelela bese nokuqhawula ngoba ukugqamisa ubunyanga ubunyanga imisebenzi usukuyenza umuntu mesinde kuwe usinde kuwe uyotshela omunye futhi manje ke siloku sithi sizinyanga siqhamisa lokho into efanele igqame nengithandako nengibusisako nefamily yami ngithanda ukuthi ibe clear ngalokho amabishop ekhaya azalwa lo baba enqwaba owami baba sowakhothama nobhuti bami bangama archbishop singabantu benkonzo singabantu bomoya singabantu besithunya singabasafe ekhaya sikhule kuqelwa izandla magula umuntu belethwe ekhaya namanje basalethwe ekhaya abantu singabathandazi thina ubunyanga isikhwama lesi osukusithwasela kwizingedla ngoba namanje kusenzeka nje ngithi nginika umuntu imbiza ishaya eceleni kunamakhehle enhlehlela kuwo ngiyothathisa ukuthi mkhulu angisayibhulanga leyo nto
Yeah. angisayisefaka ngomoya sengiyoyibuza nje kumkhulu yemkhulu imbize ukuthi iyangidida lo muntu sengimnikile umehluka awukho athi mfana yenza kanje so ngoba sikhuliswa amakhehla sekhaya ayawazi kumuthi kodwa singabantwana benkozo so ngakubeka nje kucace ngithi ngiyinyanga mthandazi so lobu budokotela vele igama lokubhalwa khona la kumedia ngoba kubhalwa kanjalo yeah yeah ngikuzwa kahle ake sibuyelana ke njengamanje ekutheneni ukuthi nanga umuntu la ukhala ngokuthi izinto uyazenza ayibonakali uyazama ukuthi eyiphambili kokunye uyathatha uyabeka kodwa omunye uyavuka ngoba kuyenza ukuthi umuntu engasebenza kumasipala kodwa ehluleka kwakhe iroom yakhe ekhaya usala lendlini enkulu ngifuna ukuya lapho ukuthi abantu abakanjalo wenze njani ngoba abanye baze bethi bafuna into yokuphakama ukuthi ephakanyiswe kodwa uthola ukuthi usebenza kumlungu ikhona yini ukuthi umuntu ephakanyiswe noma yinto azoyilanda enyangeni njengoba uyinyanga mthandazi ekuthenini ukuthi eye phambili empilweni kukanjena umuntu noma angasebenza shembe ahola imali ayazi ukuthi imali ingaka abantu abahola imali engaphansi kwakhe benza izinto zenzeke siqale nje ngomuntu wesilisa impilo imelelo yomuntu wesilisa uyambuka lo muntu wesilisa bese ubona ukuthi lo muntu uganwe umuntu wesifazane oyisima kanjani uyambona umuntu wesilisa oganwe ngendlela errong ubuka yena abantu ayibona lesi show so kufuna ukuthi lo muntu asondele azosefa ukuthi ngiyayihola imali mhlambe u15000 kodwa kunomuntu ohola 5000 swakhe indlu kunami sekunje mina yini eyenziwe ngami so bese sesicheck ibulawo ukuthi ibulawo kulomuntu la speed trapper ngowesifazane ozofika abe isidla mali kulombhemo noma lo mbhemo wathola isigebengu samdlisa usebenzele ekhweni waphela khona umuntu uhamba ngemoto unemali uyahola angahola unyamali lashona ekhweni so kufuna ukuthi eze sizomsefa ukhona umuntu othola ukuthi ugqilazwa abantu bomndeni abafuni kusebenza bafuna nje ukuthi lo asebenze ubhuta lethi izinto ekhaya ubhuta asebenza lethi izinto ekhaya kunomuntu omakhelwane ome ngesicitho uvala bonke labantu bangasebenzi kusebenze na lo phambili lo usebenze phambili mhla kwagonhloka yena lelikhaya lifalongo liqabana lokho so kufuna ukuthi noma kuthi uyahola uyasho umuntu athi ngiyayiphatha imali futhi ngiyayihola kodwa angazi ukuthi ishonaphi kodwa ayikho into azothi ngeke athi lahlekile iphela kuyena ezandleni osho ukuthi umuntu uyaqonda kancane ngengqondo ukuthi kukhona into elwa nami ukuthi imali ingahlali so lo muntu lo udinga ukuthi andlule emathanjeni acithe lo mathambo simhlolele ngoba ukuhlolela umuntu kuba imfihlo yenyanga ukuthi inyanga ihlola ngamathambo nomhlola ngomoya nomhlola ngesithunywa noma khuluma amajaji noma ubhula ngezizwe noma kunamabutho axoxayo la noma mhlawumbe uyaboniswa ebusuku atshela ukuthi kuze umuntu kanje lo muntu umsize kanje unenkinga ukuthi imfihle ukuthi uhlolelwa kanjani yaziwa inyanga ayidingi wena siguli wena nje kuphela mabonke imali uyayiphatha noma uyahola kodwa egcineni ayikho into esile ophuma nayo zama ke ukuthi uze kuthina sizohlola ukuthi yini inkinga eyenziwe ngawe okungenzeka ukuthi ungenwe idlozi lo muntu wayengashadelwe othola ukuthi manje mawuthi uyayiphusha impilo uyambamba lo sombambili uyaphunyuka uyambamba umunye yaphunyuka ulobola njalo sothi impilo yakhe ibuyiselwe emva kulobola njalo so baningi abantu bacebile kodwa kunezimo othola ukuthi bafuna ukungena kuzona mpumpununo bengalashiwe and bengasefiwe noma bengahloleliwe ukuthi njoba ngizawushada lo mshado unjani ungezike uzohlola umshado kuphela ngisho usayolobola ngisho usayovela uzochecka ukuthi lezi inkomo njoba ihamba imuki nomfula then ke kunguma sikhuluma ukuthi usufuna izinto zokukhuphuka yilo ukuthi siqaqe inkinga le oyibelethisiwe kuqala ngikuzwa kahle uyabona uthinta le ndaba njalo nje uthinta indaba yokuthi kufanele indaba isefwe nokuthi umuntu ke nje akangana ukuthi yena uhola ngcono kodwa akasefe impilo yakhe ngifuna ukuya la ekuthenini ukuthi nakho ukhuluma ngokusefa kakhulu einkingeni ezithinta ke izimo ezikanjalo emndenini ngoba abanye ngoba uthinte elomnyanga buthandazi nje kuyenzeka yini ukuthi uke ufike wena ekhaya kulowo muzi uthole ikhambi lokuthi kumele kwenzekeleni ngoba egcineni umuntu engafika yedwa la kodwa into mase kufanele eyoyenza ekhaya uthola ukuthi sekuqabana ubendle wenze njani uyakwazi ukuthi ufike ekhaya uthola ukuthi koma isigoqo noma inkonzo thizeni noma kuye wena njengenyanga uyohlukanisa ukuthi yini eyinkinga la ekhaya njengelathi nje mangithi la ekhaya sokumisela ilathi ngiza namakholo lapho anginamona abathandaze nginabo bafike basefe balungisa amaphutha
nabanye futhi ngabamema beze lapho iguqu siyayimisa njengoba nje ngisho ukuthi lobunyanga ngibeke emuva ngibeka phambili ubuthandazi yona into lesaduma ngayo abangilamako nebalamako sidume ngokuthandaza so sisefa ngomoya sicheck inkinga uke lapha naso sesihleli phasi sekungamuva so kukhona ukulapheka okuzoshiwa umoya kuhlala unayo indlela ukuthi umuntu angaphila kanjalo ngoba kuukuncenga ngisho umuntu noma kuthiwa bekufuna enza imbuzi ngokomthandazo nangamakhandlela nenkukhu uyashwelezeka ngayo umuntu aphile kodwa esintwini kuthanda ukujula amakhehla nje ngeke ayizwe indaba yenkukhu afuna imbuzi inkomo kufuna kube inkomo kodwa ngomkhuleko mase kuthiwa sesifuna umusa wasezulwini ukhona umusa mase kuthandaziwe sikubeke lapha silanda impahla kagogo wakho nekamkhulu wakho siyibopha ifindo sikugeze ngayo sikukhulekele siginqe sibayeni sikuhuqe ngomlotha yehle into ethelelo ngomoya nje sikukhulekela kuphela siyakwazi ukukhipha umndeni sikukhiphele ngaphandle sibusisa amanzi la bafaka amashumi sibenza inhlambuluko manje sibakhulekele sibabusise ngegama lokuthandaza neyida noma kuthiwa beyidiniwe zikwazi nokuxola kungekho mbuzi so sengisho ukuthi ke kubabukeli nabalandeli kukhona ukuphila ngomoya mina ngiyawuletha umthandazo emzini nomuntu bayeza futhi abantu bezofuna isefo esontweni makusonto bayeza kuthi nje lo mndeni lo wakashembe njengoba ushembe uzofuna nje ucela isefo siufake esenta siurawona siusefele nje ngaphandle kwenzuzo then kuphume nekhambi futhi uzothi umoligcina likusebenzele then ke bese ke sekuyaxoxwa ke eceleni susondela ke kulendlu lelamva kwakho sekuyiwe esikhwameni yebo ke sewuzakapha nakhona ngapha abantu bangajayela ukwesaba kukhona imvula esikhwama kukhona inkomo yomsebenzi kodwa nenkanyiso ivumelekile manje abantu basuke besaba ukuthi umndeni lapha kufuneka imali eshisiwe cha imali eshisiwe iyafuneka nemvula sikhwama iyafuneka nenkanyiso isemthethweni ukuthi ngasho ukuthi mkhulu ngicela ukukhipha inkanyiso uyakhipha inkanyiso ukulapha kuqala lapha akukho kulapho kuvele kube neimali ezinkulu kuphela abantu baxoshwe ukuthi hamba ubuya akekho umuntu oxoshwa anginaye nje umuntu okakwathi waxoshwa la ekhaya mungena imvula sikhwama mungena inkomo yomsebenzi inkanyiso lekhaya sayithatha thina make dokotela bengisakhuluma ngeinkinga ezithinta ekhaya kukhona umuntu othi nginenkinga ekhaya vele ngeke bengizwe uma ngikhuluma kodwa inkinga zibelethe mina ngifuna ukuya lapha ke okuthenini ukuthi lo nenkinga kanjalo uyakwazi ukuthi efike yedwa elungise inkinga zakhe nangokwethongo lakhe idlozi lakhe lembethe kakhulukazi kubantu bakamoya noma engawona kumuntu kamoya kodwa into uthola ukuthi incapha iphuma nayo ekhaya uma kuthitheka indaba zasekhaya nomsebenzi awusebenza imali akayiboni noma ukuthiwa usuka lawo eCape Town abantu bakini uzobaphupha bazoxoxa nawe ungabangenisanga ngisho nakancane okusho ukuthi zama ukhayise ukuthi abantu abadala bahamba nawe singaya nawe ehlathini umisa amakhandlela esibongo esithile nesibongo esithile impepho ethile yesibongo esithile kanjalo sikuhlambulule uphosa imali yangala ubakhungu uphosa ngalo bakhungwe sibakhulumise ngomthandazo noma ngokwedlozi ngokwempepho sikufaka emfuleni sibahlambulule ubanikelele nokuthi babexabene ubaxazulule kuwe emzimbeni bese sigaqa indaba ngoba phela umuntu uyaciniswa ngentambo nangebhande nangokugqatshwa manje abantu bayasaba ukugqatshwa kanti nalama option amanye nawo still ayasebenza sengisho ukuthi ke umuntu noma bekuthiwa ke umndeni wakhe usindisiwe noma ukholelwa uyena noma mhlamba kanazwi kulowo mndeni mncane oruphakathi nendawo so ayikho abafuna ukuzwa ngayo musu ufike la kuthina siyakwazi thina ukuthi silivusa ikini sisehlane sisolwandle sisemfuleni kuwe siyalivusa thina ikini sikufake ke kwigaba zonke uzuphumelele uzuqinisa uno wakho umuzi la uzokwazi khona ukuthi ubameme labantu abangakufuni beze kwakho bezobusa baphume bahambe nabanobunyoka futhi siyobacupha ngentelezi bagibele phezulu kwayo nabaphuma futhi after umcimbi sishiya intelezi phinde futhi ezobaphelezela nemkhuba yabo ukwazi ukuba safe akuthi ukufuna uzube on demand ukuthi kufuna ukuthi uzuze nomzali ngisho umzali engayingeni uze nobhuti wakho ubhuti wakho esindisiwe noma uma wakho usindisiwe or akakholelwa izinto zesintu mase ufikile ngeke usizo ungalithola ngoba thina sisebenza ngomphefumulo nangomoya wakho nangomoya wabantu bakini ohamba nabo ababelethe kuwe egazini ngizwe kahle ake singeneke manje kule msebenzi ke abantu bakhulumile abanye bakhuluma ekutheneni ukuthi kuyenzeka ukuthi umuntu elande into ingamsebenzeli sebekwenzile bakwenza bahamba indawo banezigubhu banamagona
agcwele izindlu abantu sokusena aze abamathathu banekhodlo kahle kahle ngifuna ukubuya lapho ngoba sebenekhodlo ngabona ekutheneni ukuthi laba bantu asebenze yonke leyo msebenzi bathiwani wena uyakwazi ukuthi futhi ubaphakamise abantu uthola ukuthi uzomnika igono lakhe lokuphakamisa imisebenzi noma uphondo thizeni lokuthi lilwa izimpi zemisebenzi yakhe ake ngiye lapho cha mina kunawumona noma kuthumpile igubhu zezingakhe ngiye ngithi asiyi-check lezi gubhu mangabe igubhu zi-right inkinga ikuyena ngizolungisa yena mangabe yena u-right igubhu ziyamqindezela siyakwazi ukuthi siyiflash igubhu kodwa-ke siye sibhekisise ukuthi lezi gubhu akaxatshelwa yini kuwe and wayingenisa njani ekhaya wayilinga edlozini noma wayingenisa nje just uyabona ngosiko lwazo zodwa ngoba phela khona izinto eziyimele omanye ama-interviews ngeke sibuyele emuva kukhona into eyimele engadingi nje ukuthi iziye emsamo uyayisebenzela njengesiqabo njengezushisele empempe ngoba kona luphondo kona sisigubhu ngeke usibike emsamo ngoba sibeke endlini yakho ngoba isithixo lesi into oyithandaza wena uyitshele uyayidimanda ukuthi ufunani so manje into umuyidimanda ukuthi ufunani ungabhanqi nedlozi lomndeni entweni wena oyikhombayo ukuthi ayenze ukuthi ophinde futhi uyondle wena wedwa thina singayondli shuthi izongasebenzeli manje lento yakho uma uyondla la ekhaya uyibhanqe nedlozi la ekhaya shuthi izophila kuwe nedlozi la ekhaya izolandela wena ngoba phela londliwa uwe kule yanto yakho losuku usuyilandile so abantu abafuna ukuflash umthwalo sebaflash mawufuna futhi ucheck lo mthwalo ukuthi umthwalo right uqabanaphi siyakwazi ukuwuchecka siwulungise lo mthwalo kodwa kakhulu ngiyangithanda ukuthi into nento ungamani uyidikile cale uhlole ubhlungu kakhulu mawuzofika enyangeni ethile ithi isigubhu esithile silande endaweni ethile sasiwukuthi sinobuhlalo obunjeni obunje wasikhokheni imali engaka siyaphila isona sakwenzela u1 no2 no3 no4 njengoba uzohlola manje uhlusha ukuthi isona sidubile sishayisana emadoleni simuka nomfulo iphenyanga ukuthi eyakulahlisa isigubhu uyobuya usungizonda usikhamba ngevolovolo ngoba manje shothi mina ngihlolanga so mina kufuna ngigoloze mina ngikumele ukukuhlolela before ngwelapha kufuna ngikumele ukukuhlolela noma uthu nophondo lwalusebenza lwaselafeyila ngakulahlisi lo luphondo kanti luke lasebenza angifuni isidalo esamukela lento noma ngifunele inyamazane esikhathele ngoba phela manje njengoba siphila ngezihlahla nje kunobusika nehlobo so isihlahla kunesikhathi sokuthi siyathela bese kuyadliwa bese ba lesikhathi ukuthi kubune lokho komakhasi kohloke kuphela nawe nje ubucatshwa izihlahla lamzimbeni inhlanhla liboso lunayo ngoJanuary lezihlahla lamzimbeni wakho makufika isikhathi sokuthi ziyabula siyawohloka ubona inhlanhla yehla subuye enyangeni uthi uvaliwe awukavala uphila ngezihlahla so kukhona iqala phansi lamzimbeni wakho abantu abakufuna ukubekezela baduma igama lomcebo wayenyangeni umuntu uduma igama lomcebo kanti isihlahla lesi naso siyathela sibuye sidliwe siphele sibune futhi naso ungazi ukuthi nasesifile la sivuka khona ingakho nezinhlanya iqala phansi mase kuyinto wasahlobo manje lezi zihlahla lezi sibagcaba ngazo laba bantu so manje abantu aba-understand ukuthi inhlahla mawusikhandela manje izofika ikhuphuke esibuye abantu nalezi zilwane esuke egayiwe nazo zinesikhathi zokuthi ziyakuswela ukudla ngesikhathi esithile ngoba lento uthwala nayo ilesikhathi sokuqoqa esikhathi sokuhlala idle uyabona so nawe mawusetshenzwa la ngemithi egayiwe yazi ukuthi ungadunyelwa ngomcebo kakhulu soceba vele kodwa hayi phela kakhulu uyabona ngoba yonke into ikalelwe isikhathi sokuphila ngikuzwa kahle nangoko umuntu uyafika la uthi nginebhizinisi nginomsebenzi engiwenzayo noma futhi ngiyazama nami ukupatanisa lapha nalapha ngiyahlanganisa kuyahlangana kodwa kukhona la kubuye kume khona unazo izinto ongayinika umuntu noma ongathi mawusefa yena mhlawumbe ugeze yena emva kalokho mase uqondanise ekutheni ukuthi lo muntu ephumelele cha nje umuntu usiyamsefela shembe simelaphe abesethi umuntu ayimkhulu sesidlulile einkingeni oyibona kumina bengicela ungibeka amandla noma unginike into yokuthi ngikhuphuke ngifuna into yokuthi ngoba into yokuthi ukhuphuke ucebe noma uphumelele uyinikwa usulasho inkinga eqale yabonakala ngoba uzazofika la uthi ufuna into yokuphakama uthi uyayigaxa lento kanti ngeshwa vele ingane yakho kusase kuseni bizoshona bese ususola mina ukuthi shothi ngikukhuphule ingane yakho kanti manje kube wena uhlolile bengizothi mkhulumane ngihlushwa umkhuhlane oshiye emva ekhaya kunomntwana ogulayo uvume wena bese sithi mana ke mkhulu before sifike la ufuna ukuya khona esikhuzele umkhuhlane osekhaya kuze singaxabani thina nawe wena client vuma sikuhlolele
vuma sikuhlolele. So ukhuphula abantu la ekhaya, izizwe zikhona ziyagaya, amabutho akhona, iy'gubhu zikhona, amajaji akhona, sinawo ama-interview nqwaba agcwele, abantu bayazazi izinto engizenzako, kodwa nje ngiphakamisela ukuthi akuhlolwe futhi nami futhi uma uzoza la ekhaya uzolashwa, hlola kwenye inyanga ukuthi le nyanga engiya kuyona le nto engiyoyifuna ikhona yini, ngoba nathi nje ekhaya uma wangena uzobethela, uma uphuma siyobhula emva kwakho ukuthi usebenze kahle yini, before futhi sikulande sicale siyohlola kwenye inyanga ukuthi inyanga yokuthi izokwazi ukuthi ilaphe lo wamuzi. Mase kuthiwa uphethe 1 no 2 no 3 nabo ubuhle balomuntu nabo ubungozi balomuntu, sithi hayi asicheck omunye sibuku, ngoba ubungozi kufuna wazi ukuthi soba khona ubungozi kancane, ngoba phela imithi le, njengoba nje kuzogaya ibhubezi kugaywe nedlula mithi kufakwe nobhekjane, lezilwane ziyalwa zinamandla lezi. So manje makwenzeka egcekeni niphambana ngomoya, amabutho abuya lisusu ulaka phakathi komuzi. Thina nje kithi makunomcimbi asiwuzwa lo mcimbi ukuthi ungaphela imvula inganethanga, kungabanga khona izinsizwe ezithi ukubambana kancane, into yasekhaya ifuna udlame kancane, yabona. So siyakwazi lokho ngoba siyayishisa izikhuni siwafake vele amabutho ukuthi siyuzwa kahle lo mcimbi, kodwa ngeke kuphume isidumbu, kodwa zizothi ukugeza namehlo izinsizwe sikhalene. So lento yala ekhaya iyabonga ngoba khona iqhwaga zala ekhaya esisuke sesibona ukuthi seyifikile iqhwaga omkhulubani babeyithanda impi. So sibona ngabe ukuthi awuyaphasa lo msebenzi, sekusuka impi ngapha enenyulwa kakhulu phela impi yakampela, kuphuma isagila sihlale endodeni, bantu bagcwala amasimi, kuphuma obhuthi, kuphuma imbeze, kumele khona phasi kulanyula inkinga, kuhlehla iphoyisa lomphakathi kukubi, bese siyabonisa umkhulubani babezihonga vele babethanda impi, shothi sebengaphakathi kulo mcimbi. So kufuna wazi ukuthi ke into lento masingayakha bukhona ubungozi obuncane. Okay, ngifuna ukuya la ekutheni ukuthi kukhona abantu abathi uma befuna ukuphakanyiswa bebuze kuqala ukuthi lento onginika yona inabo nomngozi. Angiyifuni into enginobungozi ngoba nginezingane ekhaya, kodwa sengizame ngahluleka kumanje kunemoto emile la egcekeni, uzesho njalo omunye ethi angazi mangadayiseka yona ngingezwa kuwena mkhulu. Ngifuna ukuza lapho. Hayi no shembe, kufanele ukuthi phela mawuse kunika imithetho nezinto okufuna iqaphele uyilandele sisise. Njengesigubhu nje sidla amafutha oju, masithi thola uju oluhluzwe ngezandla oli original, ungalifaki lasesitolo, yenza njengoba sisho. Nizozwana ke lapho. Masithi ke ungalifaki igazi la, ufaka inyongo, lento ihlambulule njalo ngonyaka, wenze kanjalo. So iphutha malibe kuwena masithi ne logoloko ushaya ekseni ngesabatha uthele naphansi, wena masuhlehlisa logoloko usuza nedash nabangani bakho usuphumile esandleni, mase kugileka imikhuba ungasathi mina sasithi logoloko ukuphahlela lento kuphela, logoloko awuthindi wena, uyonika isidakwa sendawo masuse yafini phinde ufake omusha futhi. Lo yamuntu kunemfihlo esuke ifezwa ngaye, ngoba isidimdimi umuntu wendawo vele wayesegoli kudala, solo 25 years ahlala emakhaya uqhube inkomo. So umnika hamba ajabule, yabona. Unganiki igenge yakho le entsha ngoba ziyavama icebe kuba namaphara nabantu abagcina sebedla idakamizwa, ngoba kunezinto ababeka dedengu nezinyama bekade ezosela lamadoda. Abafana bala ekhaya baphula ukugqobhoza ukuthi bafanele ngayidla inyama eyosiko, kuthiwa kunani 2-3 months kuthi umfana kabani isicebisa lapha ingane yakho udla ama-drugs, wadla into semhlatshelweni, wadla amakhekhe asemhlatshelweni wezinto ezithile zokuphakanyiswa. Yingakho kufanele ukuthi kuthiwe kenana kube nendle engavulwa. Manje abantu abasayifunda izindle engavulwa, abasafuni kuba nezindle engavulwa ngoba kuthiwa sebenento ethile ekhaya. Kwakwenzelwe lokho lokuthi kube nendle engavulwa, ukuthi bangathindi, bangadli ngisho ikhekhe ngisho uswidi walapha, bangawuthindi abantwana bala ekhaya ngoba bawuphenduka imhlatshelo. Yabo, nqaba imizi eneyigwidi, ifica zonke ingane zakhona zidla ama-drugs, kusuke kukhona abayithindile wrong. Nemoto kuthiwa ithindwa ubaba kuphela, lesihlala kuhlalwa ngena ubaba kuphela, le 4x idimile, idumiswa yena kuphela aphume ngisho umama ekhaya ayigibele. Umfana la ekhaya ayithathi umuntu athi ubaba ngesizwe ngaye, ungena kule moto ubaba uhlala namadoda athile la, mehamba indlela zakhe. Umfana usedla ama-drugs, sekuthiwa mina enyanga ngelaphi ngizolaphani, ngoba lo muntu wephula umthetho. Angikuzwa kahle dokotela. Sethi iya ngasemaphetheleni, ake sibhekele eyokuthi ke ngokomsebenzi
owusebenzayo uyaphuma uye emzini abantu uyaphuma uyobethela mase usefile ngisho noma kuya ngokuthi nisefe ngokwenkonzo nifike nikhiphe niqhubeke uzofika ekuthenini ukuthi uyawuqinisa umuzi neminye imisebenzi nje ongayibala njengamanje. Hayi imisebenzi nje ilele emhlanhlelo ngoba ukwelapha konke inhloso impumelelo. Yeah. Akuthi mase sifikile emzini nomuntu kosala kufo makhelwane akukho kanjalo. Inhloso yakho konke silwa nempumelelo. Uma sihlola sisuke sibuka inkinga bese sesiyilungisa elokugcina igama lesihlanganisile ufuna ukuphumelela. Oh yeah. So silwa nempumelelo la ekhaya kuphela. Bayithi kufa abantu ayithi kuphela umndeni. Asifuna ukwenza inkosi kwehlabanye kukhuphuke wena. Noma ningeza ningabandawonye nilamana. Nonke egcineni nizophuma nempumelelo. Akekho kuzothiwa wena uzothola okuncane wena uzothola okukhulu ngoba ukugula kwabo kusuke kungafani. Makugudluka into ekuvimbile into zakho ziyaphambili. So umcebo usuyophatha kahle wena. Ngikuzwa kahle. Dokotela, siyazi ukuthi uyasebenzela la eThekwini. Kukhona la uphinde usebenzele khona ngoba ukhona la eThekwini eNandi. Hayi njengoba indawo eyiningi bengiza kuzona bekulindelwe kuzona ngiyimisile zonke ngibambele la ekhaya elikhulu eThekwini njengoba inamba iphazamisekile. So ngila eThekwini mase khona ushintsho ngiyosho and futhi ngathi ngisazokwe ngidonsa nje cishe impela cishe uya ngophela ngoba lo muntu othathele inamba yami wayenza kanje ngisathandaza uNkulunkulu sezulwini ukuthi indaba yakhe iyomiswa kanjani ngoba manje ungidlalisa kabi kakhulu ngoba ungiphoqela abantu uthatha imali zabantu abantu bahluphekile bathi bafonela ethembeni ngoba phela ngiyithemba mina manje ke ithemba mase libaphoqa kanti akulona ithemba libaphoqa kuyisigebengu. So ngisaseThekwini nje sasela eNanda la kwagogo okusho ukuthi ke nawo phela ngoba umzi omdala lo umuzi engikhulele kuwona kakhulu ngokomsebenzi engathi eThekwini mangiqala ukuvela nokwaziwa ngazelwa kuwo kusho ukuthi ikhonkwane zakhona nje sihamba bese ziyayidala imkhokha nemkhuba kuze ngibuye la. So ngikhona la bengisegoli isikhathi eside nakubo Mpumalanga naseSwazini ke ngaba khona kodwa ke le ndawo inamandla ingehlulile idimanda ukuthi ngibe la njengoba sengila. Ngizokala. Yes. Inamba otholakala kuyona njengamanje ngoba le ndala impela hayi sesiyayikhahlela okwamanje. Okwamanje 060 5458264 kube u07 06790880 izona zombili ziya WhatsAppeleka ziyafoneleka futhi. Hayi sibonga kakhulu dokotela amazwi ongawadlulisa kumbuke lapha ekhaya ngoba abantu abaningi ngempela bayagula abanye baze besukuma ngoba inkinga isinkulu. Ungathini kubona ngoba uthi uye lapha la ekhaya uyathandaza futhi la ekhaya ukwenza konke ngoba ukufika umuntu eshawe stroke kanti sifuna vele ukudlula lapha enhloleni ngoba ikona futhi okugcizelela kakhulu ukuthi okubalekile ukuthi umuntu akadlule la enhloleni ukuze into zakhe zihambe kahle ukuze uma uthinta makwi-stroke sabantu abadala noma kuyi-stroke sokuthi uyashawa kucace ukuthi uyashawa noma into yasekhaya. Into engayisho kubantu nje ukuthi abantu abasukume bazikhumbula ukuthi bangabantu abamnyama. Umuntu ngomoya. Umuntu ngabantu abadala abambethe kuyena. So bangaphambani ngokwinkolelo. Siyamnqamela umuntu ofuna impilo. Yeah. Asimfuni owehlenyuka ezama ukuthakatha abantu. So ngizama ukukhayisela abantu abasindisiwe abajaha ukusigxeka ukuthi cha singabantu abalwa nempumelelo. Asikho ohlangothini labathakathi. Yeah. Futhi asibasupport abathakathi ukuthi abaqhubeke bathakathi labantu ngoba naku sifuna ukuthi beze kithi. Oh yeah. Cha ayibambisene kule tender nje sinikwe uNkulunkulu. Sinikwe uNkulunkulu ukuthi nje abagula abantu beze kithi babe nenkinga abantu beze kithi. So lo lokebhize bathakatha asimvumeli ngoba nathi asimfuni lo thakatha. Yeah ngoba nani niyamcupha futhi lo thakatha. Lo thakatha koziyamcupha kwanayo ngoba siyisithi impela thina naye. Yebo kona bagulisa abanye beze kithi bakhanyise ngala. Kodwa nje asizwene kahle hle ayibambisene nabathakatha engaqwayisa kubantu ikhona ukuthi abantu abasukume njengabantu abamnyama
belashwe abantu futhi bangajahi ukugqatshwa kakhulu ngoba abantu abaningi esesibalaphile baqatshwe kakhulu bangakhakhamezela abantu ake bakujwayele ukugquma nokuphalaza bagqume baphalaze ngoba negceke limnandi kudliwa ngento lezi lokhu lichelwa kushunqiswa hayi ukuthi unyaka nonyaka sekuyabethela unyaka nonyaka sekuyabethela ya kuyoze kuquleke inyanga ithi izobethela iquleke sayikhonkane egcwele phakathi kwekhaya ya sesho ukuthi nje abantu ababeka umoya phansi impilo bayincenge bangalwi nayo Sizwe kahle dokotela sibonga nhla khona ngesikhathi sakho siyabonga Shembe nenethezeka TV salute ukubona bonke abantu amen kunjalo umbuke lapha ekhaya sibonga hlakhulu si la ku DR Lukhele bathi uDr Lukhele 24/7 oku 27 kahle kulungile siyabonga mbuke lapha ekhaya usilandele emakhasini ethu einkundleni zokuxhumana ngena lapha ku Facebook uthi Nethezeka TV sikhona ku TikTok Nethezeka TV mase siba khona ku YouTube Nethezeka TV bhala usibhalele siyafika qathatha la usuke ukhona ethi kwahlala unethezeke @gmail.com igama lami ngingumzothule ngwakashembe isibongo mafafuke njengedangabani sambane samba umgosi ngalala maqedo lala bafozane nokonje izikhundla uthi mawuvimba ngalawo thukusunga le umkhovu oyiphayo kumadakeni oyishasa ngitsela ayiphindi bonani